Ngicela ukubingelela nguMango Thobani sangoma esibhulonye ezinye sibhulawa amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigaba sentambo ehlise ebomvu zamadoda. Thulathi lubathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Ena-ke sengimangeleke nezafazi ezikhona inhliziyo ebomvu. Cha, ake ngichaze la. Kunomuntu othi unesilwane. Othi mkhulu nginesilwane, lesilwane asilahleki. Kodwa lesilwane sangena ngaye lowo muntu, nguye owasivumela ukuthi singene. Nguye owagcaba. Nguye owavuma ukuthi hayi ngigcabe, ngiqinise ukuze manje nami ngizosatshwa. Kanti kule mithi le agcatshwa ngayo kuyimithi enani enezilwane. Mese lesilwane siyajika silale naye. Lesilwane mese sichitha izinto zakhe. Lesilwane mese siyamkhama ebusuku ngoba kuyinto eyangena ngani ngogcatshwa kuye. Methu uyasilahla asilahleki. Okunye ukuthola ukuthi wena unesilwane kanti sangena kuphi? Wena wathandana nomuntu wahamba waya kumelaphi wendabuko. Wathi mayefika wathi ngicela ukubamba umuntu wami. Lo muntu lo wamhlanganisela izinto wasesifaka isilwane phakathi. Mese kuthiwa mdlise noma mese kuthiwa hayi zigcabe wena. Mawusugcaba wena uzothi mawulala naye inhlanga isemanzi mese ke lento mesenze njani umese yathinteka yena mese siyangena kuye lesilwane. Noma kuthiwa hayi gcobisa mese niyalala lesilwane mese siyangena kuwe. Lezo silwane kuzothi mawuthi uyasilahla siphinde sibuye ngoba kuyinto enjani enavumelana ngayo ukuthi mayenzeke noma kwavuma lo muntu othi wena omthandayo, yabo. Enye into ke efuna ukuthi kuyenzeke leso silwane siyalashwa kuwe asilahlwa ngoba masilahlwa sizobuya ngoba kuyinto ephila kuwe egazini lakho. Kukhona abanye abathi mayihamba umuntu ethi hayi mina ngifuna kubuya umuntu wami uhambile njengoba ehambile uzobuya ngani kuthiwa thatha nakho uhambe uphephetha nawe uthathe uhambe ukhafule ikhafulo ngalesikhathi ukhafula wena lezilwane lezi ngalesikhathi zihamba ziza kuye umuntu wakho zizofike zingene zihlala uzophuphelele nabantu kanti yilezilwane lezi wena umkhafula ngazo. Yebo. Yikho-ke ngithi ziningi izinhlobo zezilwane ezingena kubantu ngeindlela abantu abavuma ngazo bona ukuthi ngifisa ungenzela into ethize kanti leyo nto ihamba nesilwane izothi mayisingenile kuwe noma kulowo muntu wakho omunye mase evuka ngolaka, yabo. Lona uyamangala ukuthi ngoba lo muntu siyazwana manje waseba nolaka kumina. Yilesilwane omfake sona wena sesiphenduke saba yini saba nolaka kuye. Futhi ke wena mawusumfaka isilwane lesilwane sizomhambisa efune ezinye izintombi noma efune amanye amadoda. Ukuthola ukuthi wena ugcina uyakushiya kanti uhanjiswa yini yilesilwane lesi wena omfaka sona, yabo. Yikho-ke ngithi kubalekile nanokuthi mawufika kumelaphi wendabuko ufike ubuze ukuthi lento ayinabo nobungozi ngoba wena uzoyithatha kanti lento izokunikeza inkinga mawusufika kuphi ekhaya nakuwe, yabo. Yikho-ke ngithi-ke nakho ukugcaba kuyinkinga mawungazazi ukuthi wena ucabelani, ucabangani, kufakweni, kwenziwelwa ini lento oyenzayo. Yikho fanele ubuze before wenze ngoba baningi abantu ethi umuntu unesilwane, lesilwane asisuki, lesilwane asilahleki kanti savunyelwa nguye ukuthi senze njani singene kuye, yabo. Nabanye-ke okuthola ukuthi lo muntu lona esakhula wayethanda amabhodlela ey'ntombi egqaba ewagcaba efaka inhlanga yentombi kanti ufaka isilwane. Uzothi lo muntu mase efuna ukuganwa lesilwane mase siyalwa, yabo. Uzolokhu eyibona ethanda abantu besimama nowesimama eyibona ethanda abantu besilisa kanti sekulesilwane esiphila kuye, yabo. Yikho-ke ngithi-ke kubalekile ukuthi ezinye izinto
abantu bayifunde bazazi. Nomunye uzothola ukuthi uyaphuza kakhulu kanti bamfakela ini isilwane kuphi otshwaleni. Ile silwane manje somayo esithi hhayi mina ngifuna ukuphuza, mina ngifuna utshwala, noma ehleli simkhiphe endlini sithi hamba ophuza ngoba yini yile silwane lesi esuke esesifuna lento afakelwa sona kuphi otshwaleni. Ngisho ogwayini bayazi-ke ababhemayo, nakhona futhi siyafaka isilwane. Yikho-ke ngithi-ke kufanele uqale uthole ukuthi wena unanhloboni yesilwane, sangena kanjani before ukwazi ukulapheka. Siyathokoza uMango Thobani.